Bayede Nkosi, wena wembongo, Bayede Nkosi, wena wembongo. Wasisi ikotayo yengakotiyo yayikahleleye nisokugibela ibhasa ngena masonto ngoba kukho lezo kusakona uthando walubanjwa ngamandla wabhuti ikotayo yengakotiyo yayikahleleye nisokugibela imoto ngenamaviri ngoba kukho lezo kusakona mfowethu ungathengeteli ngenashukela wesisi ngida ngokuhlakanipha inengisaliya pretenda salingena ngamaphotocopy yahliziyo emathandweni sekunzima emathandweni ungathengeteli ngenashukela webhuti ngida ngokuhlakanipha inengisaliya pretenda salingena ngamaphotocopy yahliziyo emathandweni sekunzima emathandweni ubambisise unike lokuthando ngoba uthando lweqiniso seluyivela kancane seluyivela kancane ubambele duze ubambisise unike lokuthando ngoba uthando lweqiniso seluyivela kancane seluyivela kancane seluyivela kancane Mapiosi Musaka Nyatezela kudala Yini wethu pondolo kabejanu magejanu matembu zemnyama Vumani wo Siyavuma Vumani wo Siyavuma Sampentango wemantombazana nikhona yini That's good wemajita ngapho ngemuva ngicela nikeni nditsho vito
ngobutshis korokoro eminye njalo ngobutshis korokoro eminye njalo ngobutshis korokoro eminye njalo ngobutshis korokoro korokoro silonda kukhona shamanzi ungabona umuntu asakaza nomifoni ikulu into afihlayo efonini bakithi ntutu ayishongela kwakungenamlilo kukhona shamanzi ubeluma nomengana kuWhatsApp ubabota kwengane ngane sashopu yamatoyisu sisi ubabota kwengane ngane sashopu yamatoyisu kuti ukhona shamanzi ulazisuku yamakandweni sekwingena phuma sekufana nakuma WhatsApp group umuntu angene ekuseni ntambama usekhala ngedata jiki ifoni yami yastika bula ifoni yami pitouch ifoni yami ayina space uzozabangane ngicela kunishiya zobuya nibone sayalungisa isifoni